Idngan di Tama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitwa. Amen. I grasya di Tuhan Jesus Kristus datakaw, Om ikaginabahan di kiningan, Om ikapisan di Spiritu Tabitwa. Miyampay na Diyesu sa biyabi. Om yampay sunuban. Pinay ngabi, kano mga akong dadoso, ngabi datakaw, Om papotoon da na di datakaw sandi, mamalamay di katapatan tahom lati Tabitwa. Mga kunso, doy di kiningan tabakas. Om day Diyosu oy tapinay ngabi. Dan ako midoso so koso. Id pamusapan ngabi ko. Omid bos ngabi ko. Idunu inayman ko. Idunu iaw ko ng ngasan damimang. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko tagasokoso. Itinapogi na makinsiyan so di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sabiabi ditasab om sangtingabi. Om Diyesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Doy di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na dadi datakaw ikiningan tabakas. Mamohyong dadosong ngabi datakaw. Amagabit datakaw. Doy kaposizon sa lajul. Amen. Tuhan, o siyanay no. Tuhan, o siyanay no. Kristus ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan, ko siyanay no. Tuhan, o siyanay no. Kobontugan doy di kinoy ngan idita kabaskoso. Pinabasan doy tungabi kangabasi. O kikinobo doy tanan. Mga sosikoy diyaw. Monong tuaw kikinasikoy diyaw. Sumambang sikoy diyaw, mapantog sikoy diyaw, manak sikoy diyaw, lokoponong kotopadan, nabi montoko bantugan tagaso. Tuhan kinoyngan, Raja pen surga oy kinoyngan, Ama terbakas. Tuhan Yesus Kristus anak-anak domba soon. Tuhan kinoyngan domba di kinoyngan tanah kita mah. O hidup ko di dosa ngabi pomokunan. Ko siyanay do inagay. Di doso ngabi di pomokunan. Oy mo sambayang sa. Dino ikaw kodo di abananan di tama. Kung siyan ay do idagan. Tuwin siya mo iisot o bitwa. Insinciamo Tuhan, insinciamo itakabasoso Jesus Christus, nyampai di Spirit.
bitwa ini ko banturan inaya itama amen. Kano sumambayang, oy kiningan poimpasi selajur tabakas kozo, bu ano zikoy kumadait bagi idi kaandasan ngabi da surga, moy do ipanon tahuduk, padimpot na da it numbo, i minta tamong katama, do nakaugad paguho. Imamamasi ang mamalinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitwa, kinoingan montok so hihinaid, aiso papupuson. Amen. Pembahasan mantad ko iman ngabi di apostol ngabi. Noponum yampay di Espiritu tabitua minobo si Pita. Oy memolinta ngabi di Tuhun ngabi. Ombuan ngabi. Nung mudizo ko dagay da tadaw bayno kokomoy da isok ko iman. Da kavasyan da songhun no kimpo, omot dagay da ingko isido da nahingasan, nga onsiko da papoyho di ozu, sabyabi, tatotopot no da onsiko da papoyho, di sabyabi Tuhun da Israel. Do ino po nga, ino nga ni Jesus Christus, ituhun da Nazareth. Isanguhun pinapapak Yozu. Ipinatungag di kinoingan domantad di poin patay. Mazadingan di sido aiso suvay da itituhun no po nga kanu doming kakat do poin gonop kozo hinidas. Daiti idumbangan Diosu datadaw bayno. Itino watu zinadan Diosu imamama ngavi. Ngain nakapapatahang da watu piso. Tumantad sa viavi ingan id pamagunan. Inakatak da Tuhun ngavi. Itino iisono ikanu manampasi dotoko. Ibos di Tuhan.
ginawan no purisido nga ay suko pupuson o bivinasi domokyo higi Tuhan ko humangsang doin tuhon ngavi o bivinasi domokyo higi Tuhan ko humangsang doin tanakla jangavi Nakapanako do sisimba o misiyaw no imama masiku ibatu sinadandi mama mangavi nada diri fatu pisu itinoi kala jadi Tuhan isokoy masan idmato dotoko ibatuy sinadani mama mangavi nadadi asawiringan di Tuhan isido imikon mga sosikoy diyaw manta dihamin di Tuhan monong ko toho so diyaw tu nakapanako do sisimba om isyaw no imama masiku panak no do keponong kotoa dan ngavi doi di Tuhan du avasi isi do tu ko ginavan no po di sido nga aiso ko pupuson Pembahasan mantad suat kaiso di Santi John. Sawano iko ginawan di pinisisiman di tama doy dotoko. Miampay da pinatembazan toko da punganan da tanak ngavi di kinoingan. Om nga ino toko no. Sebab dominada ipomagunan da manoy mo di sido. Do itino di pogi da au i manoy mo totoko. Ituhon ngavi ko ginavan ko. Nadadi toko no do tanak ngavi di kinoingan. Nga do nunu o kode di zon do toko. Do tovi no po nga au po no koing tahang. Ngavi do oihan do toko. Nga do sangyan no po do koing tahang.
I nga miaga datoko may disido. Do okito may datoko. Isido, the point isido, kozo isido. Ibos di Tuhan. Izono minta tamong tavasika di Tuhan. Kau tutun di kambing biri-biri kusondi. Om kau tutun dago, idago sondi. I Tuhan miampai dia Zung, Om Yampai Sunduban. pembahasan mantadiabal tabasi tabitua sinuat di John. Untukan dia, Tuhan. Minabos i Jesus, izono i gugumompi kambing biri-biri tabasi. I gugumompi kambing biri-biri tabasi no po nga sanguhun i popondun do kaposizon daw montok di kambing biri-biri ngavi daw. I tuhun gajihon no po tuokon iko i gugumompi kambing biri-biri isido. Om i kambing biri-biri ngavi nga okon ko isido sangano nga mamazada di kambing biri-biri ngavi. Om menangkus mo gidu do ontok ko kito isido do iso tasu tahun do mikot. Om dadi mengimang om popotogizas di kambing biri-biri ngavi i tasu tahun. Iti nopo nga sabab do tuhun gojihon nopo isido. Om aiso do papusan montok di kambing biri-biri ngavi. Izono i gugumompi kambing biri-biri tabasi. O tutunzo di dogo sondi. Om i dogo sondi katutun dogo. Miaga ditama do katutun dogo. Om katutun zo ditama. Om popondun zo do kaposizonku montok di kambing biri-biri ku ngavi. Om kibapo do kambing biri-biri ku ngavi do suvay, iokon ko tinimungan diti. Om iti ngavi nga mositi bu anon kunogi. Iziho nga mukinongaw nagimay dahin ohaw ko. Om isono o panon do kambing biri-biri. Om sanguhun gugumompi kambing biri-biri. Kuminavo dogo itama. Tu popondun so da kaposizon ko moy do anu vagui. Ay so sanguhun magano di do montad dogo. Popondun so di do id hizab ko ison di. Do id kuasa ko i do popondun di. Dadi id kuasa ko i do magano vagui. Itino i ponu i nakatak di tama ko do id dogo. Ia baltabasi di Tuhan. Tuhan sa Jesus Kristus.
Tapi na ko nga abi. Atong bazan so do nakakinam ko do maminamagwampi do tazam. Mega ko do kambing, kalabaw, tay ko sapi. Kiba nagidi gumampi do taso, tingaw. Gumupo itazam nga bido subay. Utubazan so do Ijesu nga kiba nagidi pangalaman. Tay ko inabazan di Yesu mamagwampi di titazam. Ngabi. Jadi ingko ako do minsingubas. Tay ko ikamazon do menyesuaikan diri miampai di tazam ngabi di Yesu. Jadi nung ogwampi atamangan na po ititazam nga tanto na do ubas kumada toko. Tupot ko ni. Jadi kiba di manja kumada toko. Pandai. Koiho kalati. Semono awi tagal do sunudan toko. Kiba nagi dikingan. Sengyan do hobon toko. Tuminong mikot. Jadi nung opus toko di tazam di tapinay ko ngabi. Mimang do kasanggup toko do momohi nununo po montok kaganapan di tazam di. Mega kozo do aha po do momohi montok kaganapan di hamin toko sendi. Jadi kiba lagi do toko di au kotong kizad di tazam. Mungkin pio vito toko nombo ngazon do toko. Nung songyan apatay itazam pogyadan toko. Tapi nung ay sa tazam do gumpizon do toko au dati songko apimanan do toko. Jadi tapinay ko ngabi itadaw bayno minggu bayno. Minggu keempat toko no itimpu da Paskah. Itu do da toko gugumompi kambing biri-biri tabasi. Muga bit toko da mamuso isay iti gugumompi kambing biri-biri tabasi. Amo tubasan so kay toko ngabi tapinay ko ngabi. Ay son na subay Jesus sondi gugumompi kambing biri-biri tabasi. Ongaw toko, sondi Jesus dumabos kumanda toko. Izono, igugumompi kambing biri-biri tabasi. Igugumompi kambing biri-biri tabasi, no po nga, songuhun, ipapondun do kaposizon daw montok di kambing biri-biri ngabi. No kaintahang, di Jesus kumada toko. Tapi nain ko ngabi. Dari mega di nabos ko ditino. Sama ada kopiuman toko teko au. Ingko toko da papakan. Ingko toko da mintamong itazam ngabi da toko. Ingka nagi pinakita di Jesus kumada toko. Tamangan toko di sido. Mamoganap isido montok da toko. Ingko isido do papatak tayko minanak do kaposizon kumada toko. Nongaw toko di bos tabitwa ditino. Songhun ipapondun do kaposizon daw montok di kambing biri-biri ngabi daw. Tadi ovizaw itazam do toko. Do sumadon toko apasi. Iso toko nga ovizaw apasi toko mazano do kapanayman do toko itinanam sa di Kristus ibos tabitwa di sidonagi. Dadi tapinay ko ngabi okito toko nagi ikamazon do ciri-ciri do sanghun gugumompi kambing biri-biri tabasi. Kaysa na po nga obing ginavo. Kaduvo
kiva do kepedulianan. Katahu na po nga manantudok. Jadi akon ko miyaga di tuhun ko jihon inongaw to ko idbos tabi tuwa di tino. Aw sangko tamangan ko so i kambing biri-biri. Tadi miyaga nagi dato ko tapi na ko ngabi. Nung akon ko na sangano dato ko. Aw to ko sangko mamaduli tapot kani. Tadi mo gidu to ko mantad tumaguvang di kaladya. Basi daw lation to ko iti napakambing biri-biri nga aw abakas. Dadi memerlukan do ikamazon da perhatian. Omingka to ko nagi tapinay ko ngabi. Id pamanan da to ko di kapasizon to ko dati kid daw aw to ko abakas. Ino do sabab do memerlukan to ko da kiningan. Id kapasizon da to ko. Ito mo'y miyampay da to ko menentuduk da to ko, mangumuhig da to ko. Dadi tapinay ko ngabi. Kumazon do sa to ko na po nga huguan ngabi. Teko church leaders. Amakon ko kumazon do oganop ano'y kamazon do formation do kapanantudukan kumada to ko. Dadi kibada ti di ki pangkat, kibada jawatan, agazo pangkat. Katapi nung man ko so kakal to ko po do memerlukan kapanantudukan mantada kiningan sandi. Sebab Jesus migadi kamazon ko ditino mamaganap dahil kapasizon da toko. Tamoy mo toko da makiano. Isido sumambayang toko montok no da paganapan da toko nogi. Na dito pinay ko ngabi minggu kaapat nagi diti kapyandot itadaw minggu kapamahaban teko vocation Sunday. Dadi kita toko dati gumui pelayanan teko pastoral ministry. Iagab memerlukan pesegeraan. Katapi manan toko do akuang o father. Teko religious nagi brothers sisters penampuanan moy da mamaganop nuno ipakinuan teko pastoral situation. Dadi minggu diti sumambayang toko habin ako so unsubon toko ikamuhakan teko tanak ngabi da toko do sumimba do pemahaban da kiningan. Sama ada jumadi do father teko religious brothers sisters. Ogumo tomoton katapi aku di imangamot. Tadi tapinay ko ngabi. Jesus igugumompi kambing biri-biri di tabasi. Iminanak do kapasizon kumanda toko. Dadi kanono patako do toko ikapasizon do toko. Moy do isa toko nga kano manak do kapasizon kumanda vokon. Sumambayang toko nagi fada ngabi religious brothers sisters moy do wakas isiho habi na kozo daid kapanampuanan diho do tikid tadaw. Dadi kanono tapi nay ko ngabi mikotoko daid media do Christianity manay mo toko di Jesus moy do abakas ain vaguvan toko kano toko da do sumasi papabal di abal tabasi di sido.
Bingkakat toko. Kanono, tapi na ko ngabi, invagway toko, katumbasan toko. Katumbasan so, idiso kiningan, itama tabakas. Menunodo do taban tanah. Do sabiabi konunu okito au okito. Katumbasan so, idiso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tanteson nanak di kiningan. Nanak ditama do paghuhusa biabi umul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan totopot mantad kiningan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sompimion si miyampay ditama. Mazadisido o sabiabi do notodo. Montok datokaw tuhun ngabi. Montok kapamasizan datokaw. Suminondot isido mantad surga. Maza de Espiritu tabitwa. Nadadi tuhun doy di hahangay Mary. Nadadi da tuhun. Montok sabab datokaw. Do nakapapak id salib. Do idsibo di Pontius Pilate. Nondo so isido do kapatason nohobong. Tuminungag vago ontok di tadaw kumatoho. Id katanudan niyampay di buk do tongpitwa. Meninsabat isido do id surga. Pinoikaw do idi abananan di tama. Mikot may bago isido. Id kabontugan. Dumambisala di sangimpasi nangapatay. Pamalintan daw ay somay kapupuson. Tumbasan so, edi Espiritu tabitwa, Tuhan mananak na kapupuson. Imusu mantad ditama ditanak. Imyampay ditama ditanak. Do sambaon bontugon may. Inokabos maza di profeta ngabi. Tumbasan so, idiso Ecclesia, tabitwa, Katolik Apostolik. Mga kunso do iso kapodsuan. Montok di kapohyangan do songabi. Mandadandad so, di katungagan, di nangapatay. Di kaposison, di pamagunan damikot. Amen. Okon ko mimozo toko no po. Di undang-undang ngabi do Ecclesia, sumambayang samono, nadadi tokaw na di do doon di Kristus. Kamazon na po, do doon di Kristus, nga do pain omit do ula, do pinamamasi di Kristus o ula do tokaw. Do id pamumusaw, id kapapanay, do kaladya, do id nunu ngabi ihogon, id kapamihian, id lahan do kapanayman do tuhun. Damoy do singanu tokaw di Kristus, kanono sumambayang do singanuon tokaw na da, ilahan do pinamamasi di Kristus, po sodon daw, Espiritu daw, do ida tokaw, do nama tokaw do sumimba. Oy Tuhan, dadino do ninabawsa. Oy Tuhan, dadino do ninabawsa. Id kasampuvan daw, di Tuhan, mo dihiw na da, itiya Ecclesia, damantad pangkimamaan, di doon pamagunan, damikot. Damoy, dakabagi no di Zosido, di kahisaban, hogo tatapot, id kaposizon. Kanono sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, dadi na do ninapausa. Datamoy mo na da, o Ecclesia, daw papabos, di kagagan daw, dahil pamagunaan, da tuhon, da adadahan, sabab no, da mong kimama. Kanono sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, dadino do ninapausa. Da patihambus na da
Kuping sesamod itia eklesia di sentob ongondoso om kepengya da pemusawan di sentob nasantaban. Kanono sumambayang dari di Tuhan. Oi Tuhan, dadino inabausa. Doming huda azikoy na da, do papakito do kaginavan, do momit di lahan, do kaginavan, ipinakitanan di Kristus. Kanono sumambayang dari di Tuhan. Oi Tuhan, dadino don inabausa. Montok di sentob ondoso, hobi nokozo di osanguhunan, om in nakatuo, sebab no do indaman isikoy, do atang kangaw, om awadagay di otoy na isiyoho. Kanono sumambayang dari di Tuhan. Oi Tuhan, dadino don inabausa. Sumambayang toko, montok diho, ismangkit, miampay taluo COVID kepada mesizam, do maza do sakaday, do dakutul ngavi diho, nos ngavi, paganakan, om kinovangan ngavi diho, do ovid na da iziho, do idkovosian, do dumuapus, dititimpu, do kasusan. Kanono sumambayang dari di Tuhan. Oi Tuhan, dadino don inabausa. Kanono mikot dari Santi Maria tina datako makianu dasido do manampung datako kuma di tanak dasido ituhan datako Jesus Kristus miampai sumambayang. Ave Maria, penuh pada gracia, miampai diau kinaingan, obitua kaitanga sa abitondo. Omobitua itua na tinanu Jesus. Santi Maria tinang kinaingan. Kisya na isikoy kun ngabi momimidoso. Do babayno untuk jam do kapatason sa. Amen. Oi Ama, nadadi sikoy da don diaw, mantat do natobus sikoy di za di Kristus. Pasovo sikoy no di ginazo do hogo dagay. Om di tanggungan dagay sa pagi do tuhun Kristian. Om sa kadungo sikoy no do minggisom do manuidong do pamagunan i osampu da id katumbasan kahansanan om kaginaban. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen.
Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko am diya ngabi, o tayo manadada di kiningan, itama tabakas. Panak no, sumambayang sikoy oy Tuhan, do tomay mo sa Canada, do kaiyum, do kaunsikan, diti mistrium do Paska. Moy do i ko pain baguvan, tomay mo, pain kaladya suang dagay, ada dinada do i onto donon do kanda sansa au opupusan. Masadi Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan, miyampay Diyaso. Poin sabato o ginabong abi Diyaso. Kano manak, do kapunong katahuadan ngabi, day di Tuhan kiningan do tokaw. Totoo-topot do katunod otuhid iti kalajasa, kapamosisan sa. Dahil sa biyabi timpo, do mga zodiaw oy Tuhan, nga iti timpo, oy nga hibda sa biyabi do mambantog pokozo bago diyaw. Untuk Kristus, kahapasan sa o nakapapak. Tumyampay na busas no, ko tulanhaid, iso binon no ug nain baguvan. Ko'y matuvan do kaposison no katanduhi day dagay Kristus. Itinapogi, nahinguban miyampay kandasan do Paska. Pati itikid tana, pati itikid tuhun do umunsikaw kozo azan no. Ipakwasa nga bipain surga, miyampay tinimungan nga bidon tasab. Kumazaw sa ngobian, di hozaw kapazan, miho opupusan, do kabontugan no, do maso, mangazaw izyoho. Ototopot obitwa ka oy Tuhan, itobud do sabiabi ko bituhan, itinapogi, do dizono do obitwa, ititak ngabi, sumambayang skoy, mazada papasondot di spiritu no, doy ditingabi, miyaga bohobow umato. Moy do adadida itingabi, do montok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpudan iman potabuso isido, nasaga ko sa da suminuang daid ko da sandaw. Minagano isido da lauti, minanak daw ko pa ng katahuadan ngavi. Minangakib di, pinapatak di, daid mo kikiiya ngavi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko, pangakan na diti, tu itino itinan ko, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan megadi, ontok na po nga imakan min susadap. Nano di sido isusaban insan po dominanak, do ko po ng katahuadan ngabi. Pinatak di sido ide di mo kikiiya ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko, panginom naman taditi. Tu iti no isusaban di zako. Isa di batos kababago ay so kapupuson,
I patunguan may montok di Yesu o montok tagumo. Montok di kapahiyangan dadaw sa ngabi. May na iti daid ka daman dago. I katapatan tahom lati da katumbasan. Itinapogi, domasus kay mamalamay di ka andaman di kinapatason kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan, ilaw ti dok pasison, omi sasaban dok pamasusan. Manak dok panang katahuadan ngabi, donigitan sa kay diyaw, nakapadan de dubangano, amanampuan de diyaw. Ohuduk kozo isikoy do sumambayang, domagi de ditinanom sa di Kristus, timong skenada de iso, maza de Espiritu tabitwa. Ondo mo, oy Tuhan, Ecclesia no, paintongkop, patutongkop di pamagunan. Amabito na sido, de di kapanuan, do tahwod sa kaday, sangobian miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Sabiabi di Fada Ngabi. Ondo mo nagi, ito pinay Ngabi Dagay. Inong ako, do idi kahansanan ni katungagan sabiabi inapatay id kasyanan no. Tay mo na isyoho din inabaw de boss no. Kasyanay dagay sabiabi sumambayang sikoy. Damyampay di hahangay tabitwa Mary tinalikiningan Sancti Joseph Sabado Sido. Myampay di apostol tong bitwa sabiabi isangti inokpapon siko diawit po pus di umulan ngabi. Kano si Canada di kabosyan, da dumadi do sampi tumungkos nga di kaposisyon sa lajul, mga zo ang mambantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, di sido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabi abi kabuntugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid ay so papupuson. Amen. Dadi pono di mamamasi naug mazada kapangyaan pangkiningan katama zikoy dumabos.
Pagkabaso sikoy ay Tuhan, sumambayang sikoy daman tanpo titikid talat, katahuad no, damanak da pibabasan, ita daw nga vidagay. Namaza di sa kaday da kasyanan no, pagkabas ka na dato moy mo, daman tad doso. Mampoy tampasi mantad sa biyabi kasusahan ginabo, namasa sikoy, poy ngandad, di kahansanan, nabituhan, di kay katan, di mamamasisa. Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos tadi apostol nga bino. Pibabasan timponan ko diyasu, pibabasan ko takon ko diyasu. Kada intong de doso nga bidagay, di katubasan de ecclesia no. Katahuad no, damanak da sido da pibabasan, pisan, katanudan, miyampay hisab no. Imamamasi amamolinta, montok, so hihinaid, ayso papupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay di Yesu, tamoy mo. Pamiyampay sumubay. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, domba di kiningan, intangay isido, imong ido di doso, ngawi di pamagunan. Obituan no, sontob oho, di makan min susodop di domba. Oy Tuhan, ako sa mipadanda, patut ko da sumusot itako. Abos ano po ibos, amingasan may kadudo po ako. Itinanom sa di Kristus, pagkabit na dadato ko, dahil kapasison sa ladyol.
Ano sumambayang? Intong day di pananu oy minta tamong totohwod tabasi. Ka na ngay no do papotondong i pakakatapan nga bisalajul i kambing birbiri nga binatobus no. Mazadisa tapagon ko zohogo di tanak no. Imamamasi mamalinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Tabinay nga vi, kano po mikaw do namot, makinongo po pipio o kapayhando panambazangan. Seminar konvalidasi pisasabaan. Kanjul iti ontok kohimo, tadaw buhan ko onom ton diti. Doyho it panambazangan Divine Mercy Mang, tumimpun mantajam ko tu tahungapod minit dongo subab, gisom ko hopadam duvo tahungapod minit tahib donga daw. Kabasa do ihon ko poyhan poinggonop ko commodity id parish website. Tadaw ko punutuban na po nga ontok ko hopadam himo buhan ko himo. Kapoligistahan kapaguhu do tuminda po misa minsosodop tadaw ko onom tadaw minggu id panambazangan Santi Michael kasambutan poin sakay kulita kakalpo pointi hombus mega tumaymo. Kapayhanto vino pungutan ko iso koduvo minggu ditino po nga awbogizon kumadozon. Sa biyabi pungutan po todon kumado upis mission tu kopyondot do tadaw minggu mission. Monto kapayhan subay o kito diozu id parish website. Kano sa biyabi mingkakat montok sambayang di Santi Joseph. Kotobian gugumampi di mananabus sabo di hahangay tabitwa Mary. Doy diyaw pinatak di kinaingan, itanak kontayson daw. Doy diyaw pinahansan di Mary, ikutumbasan daw. Miyampay diyaw nadadi Kristus datuhon. Tabitwa Joseph, doy dagay panogi, kitanay diyaw sandi, do sanguhon tama. Mabitaw sikoy da lahan do posisyon. Kinuay sikoy da grasya, kabinsiyanan sinyo. Umuhigay sikoy mantat pati tikit tala. Amen. Ituhan miyampay di Yesu. Miyampay di sundubano. Ikiningan tabakas mabalakat na di Yesu. Itama, omitanak, di Espiritu tabitwa. Amen. Buzo na id pibabasan, mga zo di Tuhan, maza do kaposison di Yesu. Katuhuadan day di kinoyngan.